Привет, dostlar. Bugün ben sizlerge narsa görsem болдum. Мен sizlerge неге бәрі күлді дегенді салдым. Қазір бұл видеода Димашқа пранк жасаймыз. Мен қазір пранкқа не істеймін. Короче, мен анандай нені ту тастадым. Он қазір мынандай заты бар, қазір көрсетемін. Короче, мен ағамның мынандай пистолет бар. Короче, бұл оғы бар, атып. Қазір тұқамызда Димаш берге сен, короче, автоматын қазір жаңағынан хуйня кеттім, осы пистолетін алып тастадым, анам болып қазір. Байқамай қалды мені. Қазір мына пистолетпен тұғамын. Пистолетті тәжіп көтетіп боламын. Қазір ұшай. Ұқтаватым. Қазір Димашты ақыртатын боламыз. Димаш, Бергеш. Просто время хотелось. Димаш. This is what. This is guess. Принято. Алексей, мама, burada geliyorsun nerede? Annem. Sen burada koyamazsın da sen. Dedim bana. Hayatı. Ne bekler? Ha? Bir magazin bulan çıplak getirmek kız. Kuşaktaş böyle. Senin Dimash pranjasın, Dimash hayır. Dimash'tan sayfına pranjası adı. Sayfına Dimash hayır. Ağa senin aksi sarkı vardı. Bızı diyordu diye var. Bızı? Ya bızı diyordu diye. Sen? Bızı? Al, пожалуйста, делай. Димаш, sen bana bazar boğulattır. Mütine vattır. Koşsa, Dimash Bergeş birden aytam. Osa, otup koyun. Salamazsın. Süt gerek bakalım. Salamayla. Ya. Şimdi salamazsın. Bu ne zaten gördüm. Dostlar, ben gazeteci başkanım. Her çağıram hazır. Bir saatim bulamam.